Nekita temok wadonan. Inggih, ne mangkin ide yang mau dipati ngeruntuhang pengandika. Uduh, ni kidewa at muluh ane teke pedek tekining manira. Ingong tanyak sane mangkin ne jani manira mapitakon tekining idewa. Uduh dewa atmo mepadewekan luh idewa. Apa karyan nereng lama petakon manira tekining dewa atmuluh. Apa geginani dewone? Apa pekaryane dewone dugas hidup di jagat sekalone? Peja apa kita buena besik teke idewo tangkil tekening manira ane jani nah lautang satwaya. Mati ulian kengken idewo dugas maurip di jagat sekalone. Nakwarahang lawan ingong wah pragat kekitu petakon manira tekening dewa lautang pesadokang tuturangane jani kapining manira pengedan sisip ingong nanggap rawo kita lautang satwayang ane jani tekening ingong kewalo apang sangkaning pesajo pangsingin pelih baningong nampi benah kelawan pelih sepetekani dewone. Atemawadon alon ngucap riwau mandeg daging pitaken ide yang yamo dipati sekadia sapunika ne mangkin nyawe sang atmo mapadewekan istri nanggal naleng yang dipati yang daging penyawis sang rumagoat mo istri punika nenten sios wantah nyawis daging pitaken ide yang yamo inggih ratu panambahan singgih pasang tabek yang pakulun betara
asapunika atur sangatmu ingsun paja sakit kayon ne mangkin purun titiang aturang ringlingih iratu pinake penguasa rikiring Yamodipati yan buat matin titiange boyolian tiang wantah nyakitang kayun sakit kenah depresi berat titiang ratu oleh lacur jalarannya yaning sanedados jalaran boyolian mawit sangkaning keliwat lacur titiang ratu wastu sakit ingsun tanpa sakit titiange nyakitang kenah aratu stres keliwat titiang aratu niko mawinang titiang sakit keras semalih ne sakit titiange tanwen tanuban sakit tanpa ubat titiang aratu yang depatik malih ngucap riwawu mandeg daging atur sangat muluh sekadia sapunika ne mangken malih ngeruntuhang penganikeun deuyang Yamodipati pangucape alas manes yaning mekadi daging tel penganikani deuyang Yamodipati dahating pelapan pisan alus ngemanisin nah dewa atmak wadona uduh neke dewa atmo merageluh ane teke tangkil tekining manira apa mabanar lengmo eko nejani ingong atetanyo lautang tuturang bani dewo apa benah saja buka keketo pamungin idewone ya maramandang leng yang yamo inggih riwau mandeg daging pitakeni deuyang Yamodipati sekadia sapunika
saget nangis jrejin asta atma ngucap Dewa Ratu Agung, jeg sagetan nangis jeri jin sang rumagwatmu. Nuli ngewenten ngatur ne mangkin majeng ring linggih ide yang yamo dipati ya. Jeraken tingkep. Yes.